I pozdrav ljudi, dobro došli u novi video. Dosta vas je pitalo u onom prošlom videu kako se vari diferencijal, zbog čega se vari, čak i neki su pitali zašto se vari diferencijal. Tako da u današnjem videu ću vam korak po korak objasniti kako se vari diferencijal i pokušat ću vam pojasniti zašto i šta on točno radi, koji su plusevi, koji su minusi zavarenog diferencijala. Pa eto, uživajte u današnjem videu. Evo diferencijal koji ću variti u današnjem videu je ovaj diferencijal 168 kućište iz E36. Znači najobičniji klasični diferencijal od E36, malo kućište, mi to zovemo, znači 168, veliko je 188. To je diferencijal sa 1.6, 1.8, dosta tih modela, klasika, omjer je 3.45, većinom su svi 3.45, čak i 2.0 dolazio taj diferencijal. E sad, odmah bih htio naglasiti prije nego što krenem variti taj diferencijal. Znači gledajte, postoje dve opcije diferencijala koje možete koristiti, znači za drift. To je LSD ili vam ga špera, naravno nemaju ljudi novaca za šperu. Špera je skupa, špera u ovom našem slučaju za E36 košta pa minimalno jednom 400-500 eura da se nabavi i to opet ne znate u kakvom je stanju, da li morate reparirati, da li ona drži, ne drži. I velim, 25% je u nekim slučajevima premalo. Sad će neko reći, imam ja 25%, spaja da. Ako dođeš na stazu i na stazi probaš nešto kvalitetnije napraviti s tim, pogotovo recimo staze kao Krško koja ima uspon i to, tu jako trpi špera i bez 40% po meni 0 bodova. A 40% špera da imate, će morate kupiti šperu da date recimo 400 eura, još morate dati jedno 300 za set da dignete šperu na 40%. E sad, šta se napravi u tom slučaju? Kupi se ovakav najobičniji diferencijal za 400-tinjak, 500 kuna, ne znam koliko im je sad tržišna cijena. Zavari se i to je to. Imate isti efekt kao sa šperom. Naravno nije isti. Špera radi nešto drugo, to ćemo pričati drugi neki put, to su kompliciranije malo stvari. Bit je da vam vrte oba dva kotača, jer nema ozbiljnog drifta bez da vrte oba dva kotača. Prvu stvar koju ću sada napraviti, skinut ću ovaj poklopac i stavit ćemo ga u kacu da se fino ocijedi dobro, da svo ulje iscuri, da nam ga je čim lakše osušiti, zato što mora biti full suh dok ga varimo. Evo sad kad sam otpustio, idem izvaditi ovaj poklopac. Dihtung je ostao cijeli, što je odlično, jer ovih dihtunga nema za kupiti, samo u originalu. Dif iznutra izgleda ok. Inače ide oko litra ulja unutra, ali čini mi se da ovom difu fali ulja unutra. Nije mi baš nešto puno. Sad ga idem staviti na cijeđenje. Kada se diferencijal dobro ocijedi, onda ćemo krenuti sa čišćenjem difa. Znači cilj nam je kompletno osušiti iznutra diferencijal, znači nigdje ne smije biti ulja niti išta takvo. Evo ga, ostavit ću ga tu, nek se cijedi. Bitno je da se dobro ocijedi, velim, prije čišćenja, jer vidjet ćete, mora biti full suh. Evo sad nakon što se ocijedio, kao što možete vidjeti, fest je i dalje mastan dif iznutra i treba ga dobro osušiti sada. Idem ga sad dobro očistiti. To vam je najbolje očistiti čistačem kočnica, zato što on dobro isuši. Znači klasični čistač kočnica, ima ga svugdje skoro za kupit. 20-25 kuna košta komad. Treba vam jedno 2-3 komada da se to kako spada očisti prije i nakon varenja.
pogledajte kako su sad zupčanici suhi, fino očišćeni od ulja i sve. Zašto je diferencijal napravljen uopće da jedan kotač popušta dok drugi vrti? Znači, stvar je u tome vrlo jednostavno. Znači, kada se auto okreće, ajmo reći da se auto okreće u krug. Znači, unutarnji kotač će raditi manje okreta nego vanjski. Vrlo je jednostavno. Kao da imate jednu manju kružnicu i jednu veću. Put po ovoj većoj će vam biti duži, dok put po ovoj manjoj kružnici će vam biti kraći. I to je zapravo polemika toga šta se dešava kod diferencijala i zašto. Sad, znači kad zavarite diferencijal, oba dva kotača vam se vrte isto. Kada se okrećete s autom polukružno, nebitno kako, to jako drobi. Zato kad oba dva kotača isto rade, vrte se isto. I znači dok se okrećete samo čujete onako kako drobi. Sada je bilo pitanje što se vari u difu. Vare se ovi čoškovi, ovdje, ovdje, ovdje i ovdje. Isto tako kada se dif okrene na drugoj strani, kao što ću vam sad pokazati, samo malo. Evo ga, druga strana, ista stvar, čoškovi se povare. To je ono što sam govorio u prošlom videu, ja varim čoškove, netko ne, netko ubaci komplet preko ovog pločicu i sve to zalije. Ja mislim iskreno da je to nepotrebno. Znači, stvarno mislim da je nepotrebno. Prvo i osnovno, nepotrebno dodavanje materijala. Znači, je jače, daleko od toga. Znači, da mene ne bi neko krivo shvatio, rekao, pa to je puno jače. Normalno da je jače. Ali po meni je to nepotrebno dodavanje materijala. Nepotrebno izbacivanje diferencijala iz balansa, znači mislim i ovako ga mi izbacujemo iz balansa, ali ne toliko koliko bi ga izbacili da stavimo pločicu i da to sve zalijemo u krug, ili bi puno više vara bilo, ta pločica i velim, mislim da je nepotrebno. Rekao sam u prošlom videu, moja kocka vozi već tak 4 godine. Evo, spreman je, osušen kao što ste vidjeli, idem spojiti aparat i bacim se na varenje. Kod ovog malog 168 kućišta je zapravo problem doći u ove sa strane zupčanike jer malo je mjesta. U biti kad to radite najbolje je raskopa diferencijal. Budimo realni. Evo ga, povario sam ga, znači kako sam rekao, čoškovi su povareni.
E sad, ono što sam vam pričao, posle vidite koliko ima ovih malih komadića koji su curili dok sam vario. To sve treba vrhunski očistiti. Preporučam najbolje izvaditi čašice van, jer na njih se isto uvijek primi i onda iz njih još ispadne ako ih vadite. Tako da najbolje sve to očistiti vrhunski, jer po meni dosta diferencijala koji se zavare brzo stradaju radi baš toga kad se ne počisti dobro diferencijal. Uvijek je najpametnije zapravo raskopa diferencijal, izvaditi srce, samo srce zavariti vani. Međutim, u ovom slučaju to nismo radili, isto je ispravno. I sad ću pričekati da se diferencijal ohladi. Nakon što se on ohladi, idem ga dobro ponovo počistiti, staviti novo ulje unutra, zadihtat ga i zatvoriti. To je u biti to. Evo sad kad se dif ohladio, idem ga ponovo s čistačem dobro očistiti. Da izbacimo sve te komadiće van. Evo vidite sami koliko to pada. Komadići metala od varenja. Evo komadi žice. I to ako vam sve ostane nutra, brzo će dif biti kaput. I najbolje ja uvijek izvadim čašice van, jer uvijek kad varite tu unutra na njih se primi. I onda recimo idete stavljati dif na auto, ne pašu vam te šalice, idete druge staviti, izvadite ih i opet vam opadne par komadića unutra, što nije nikako dobro. Sad prije nekaj zatvorimo i podihtamo diferencijal, stavit ćemo ulje unutra. U malo kućice 168 ide 0,9 ulja. Koristit ćemo 75-90 ulje, klasično ulje za difove. Najbolje ga je odmah nalijat fino, zalit ležave i sve. I uvijek prije nekaj zatvarate dif je bitno na poklopcu očistiti odušak koji u ovom našem slučaju bio full zaštopan. Morao sam ovaj lim rezati dole komplet da bi mogli odštopati ovaj odušak. Jer ako je odušak zaštopan, dif će brzo reći ala pa kad se pregrije. Dift masu sam stavio gore, odstajala je sad jedno 15-20 minuta i sad lijepo poklopac idem zašarafit gore. I evo to bi bilo to od današnjeg videa. Nadam se da vam se video svidio, da je nekima bio koristan. Lajkajte, subscribeajte se na kanal, komentirajte. Puno toga dolazi u budućnosti i vidimo se. Stay tuned. Yeah, I'm gonna take